Hakanek video ni page ya ki club ki baru sepak tama kanek Indian Football League mentaka samoy ar hajar pesan ar pun kata ka club ka baru sepak tam na prank kini ki club mentaka samoy kabawan haka keran ka bashpau kadai ka Aizol FC aseng ya kanek ka club haka kat South Rik Jun house name ka kendai sepak propusau bat kadai ru ka club na ka Jela Mizoram kajingdon pisah jung ka Aizol FC mentaka samoy ar hajar pesan rio juk Indian Football League kalong Iway Point kan rio kro tengka kabawan haka keran kabakandai kadai ka Chanmari FC paseng ya ka Chanmari FC haka kat kendai Trik Jun Jusnam arajar kerwe bat kadai ruka klub na ka Jela Mizoram kajingdon bisa jok kadai ka klub mentaka samoy jok Indian Football League arajar pesan punreu kalong Iway Point sau krur kabawan haka keran kabapra kadai ka Shillong Wajong FC paseng ya ka Shillong Wajong FC Hausnam terkendai sepak prapulai bat kadai ruka klub kabala paunam hakane ka Jela North East bat hakari India hi baro kawai bat kawan ru hakdan kabaar mentaka samoy hakami jeken point jong ka IFL kajingdon pisa jong ka Shillong Wajong mentaka samoy kalong sau point not sau krur klub kabawan haka kerdan kabanyeu kadai kadempo SC laseng ya kadempo SC house nam kendai spa andru puai kadempo SC kadai kawai ki klub kabala paunam hakari kawai ki klub kabaklan bor mentaka samoy kadempo FC kadai ka klub na ka Jela Goa kajingdon pisah ju kadempo SC mentaka samoy kalong nyeu point arsau krur tengka ka klub kabawan ka kerdan ka Banreu kadai ka Namdhari FC laseng ya ka Namdhari FC house name ar hajar katpra ka Namdhari Football Club kadai ka klub na ka Jela Punjab kajingdon bisa jong ka Namdhari Football Club mentaka samoy kalong nyeu point sau kro tengka klub kabawan ka kerdan kawasan kadai ka Srinidhi Deccan Football Club laseng ya ka Srinidhi Deccan Football Club Chitrik Januari ar hajar kesan Srinidhi Deccan Football Club kadai ka klub na ka Jela Telangana jingdon pisah jong ka Srinidhi Deccan Football Club mentaka samoy kalong nyeu point rupu pra krur klub kabawan ka kedan kabasau kadai ka Real Kashmir Football Club laseng ya ka Real Kashmir Football Club house name ar hajar Khanreu Real Kashmir Football Club kadai ka klub na ka Jela Jammu and Kashmir kajingdon pisah jong ka Real Kashmir Football Club mentaka samoy ar hajar pesan ar punreu kalong pra point lai punreu krur tengka ka klub kabawan haka keran kabalai kadai ka Rajasthan United Football Club laseng ya ka Rajasthan United Football Club house name ar hajar katpra ka Rajasthan United Football Club kadai ka klub na ka Jela Rajasthan jingdon pisah jong ka Rajasthan United Football Club mentaka samoy ar hajar pesan ar punreu kalong pra point kanai ar krur tengka klub kabawan haka keran kabaar kadai ka Gokulam Kerala Football Club laseng ya ka Gokulam Kerala Football Club Kasantrik Januari ar hajar Khanyeu ka Gokulam Kerala Football Club kadai ka klub na ka Jela Kerala kajingdon pisah jong ka Gokulam Kerala Football Club mentaka samoy ar hajar pesan ar punreu kalong ar point reu krur tengka ka klub kabawan ka kedan ka Baningkong kadai ka Diamond Harbour Football Club laseng ya ka Diamond Harbour Football Club house name ar hajar arpo ka Diamond Harbour Football Club kadai ka klub na ka Jela West Bengal kajingdon pisah jong ka Diamond Harbour Football Club mentaka samoy kalong ar point reu pusau krur tengka ka Diamond Harbour Football Club kadai ka klub ka baru sepak tam hakane ka Indian Football League mentaka samoy ar hajar pesan ar punreu Song baba pine share like subscribe